Presiden ke UDP ubah Metbah lengdo ulah penpau ke jing Sngew halor ke jing late Kyrshan arngut ke MDC kata ubah polling do berubah tebor bathau syaka kenhun United Democratic Forum UDF balai lam du ba latip lang kongor kum UCEM ke Kahsil Autonomous District Council habakran sekilat pathai kubor mentakasi ke sautrek urumpang ubah Metbah lengdo ulong bakalong ke bas Sngew kadon ke jing bom Sngew Tynnad bagi MDC nak UDP berkiwei kibadan haka UDE haka ke HADC kin late Kyrshan syaka UDF Nila aika syukos notis ya awal seperti Metbah di bawah ini negara eduki kila reply betul tinggi naban beke jadi kita awal balai kalau untuk bagi ini ya itu bisa paham juga justification Empat yang go into details itu. Kita apa yang tuh kalau proses subscription ada subscription. Kalau ni panji percaya kamu mengingat tu yang berarti nuklir entah. Lalu kita parti depan suppose lagi. Tapi katakan masuk maka song ka ke reply dari Nuki ke bagi don menpau dari Nuki halo kita keinginnya kan. Kalau bersaing ke parti ni kan dekat kumpulan berpau Nuki itu tu yo iba kidang don be ke parti. Dah halo kadang orang lebih datang parti. Kamu long kata nak kamu kata tu jingga gitu begini kata Kyrshan apa boleh kalian. No, kata apa saja obviously kan don hi ke jing bom Tynnad bagi MDC ki badan apa UDP ki badan apa UDA apa ada sekolah kin support dia. Tapi be kata apa kan no ikut. Maka mari ke jing Tynnad kan jing parti. Dia halal kata jing Tynnad pakai jing bom jing kata nak kata daw ni sa ayat syukos na rin bantip ya kaya daw jadi ege jing kuat betul pau kata masuk OP lo ini kapat yo idot iki jing keren na kan joki jing pau na joki dengan melakukan bangan sutarai na kan jong maka mo gani maka politik ben sutarai kam nya apa kan betul wala susu ni ka jing adi mo Pois saya nak waktu nak saya pun bahaya. Buon ki leti ban simkam ye kilo ki bele persai kilo ki ba suspend dan expel kilo ki ba shong menyekan menyekan sos kilo lagi jadi case lagi bisa dengan halok ki jipin power ki personal